میره تاریتی جمیل بایق جمعه کیه؟ هن کسی بجین که او دویمین ریبری پکیه. هن کسی دیبجین که او دست راستی عبدالله اوجلانه. لبله او بالراستی میره تاریتیه. بله ام بحثا جمیل بایق دکن. جمیل بایق ده سال 1955 دا لنافچه کبانا سربخارپیت یعنی العزیز جدایک بون. برواجی وی پیزانه او نه علویه. سنیه او جی مذهب حنفیه. دما کوی لزانکوی انقره بشا زمان دیروک و ارتنگاره دخوان بریا کمال پیر وی عبدالله اوجلان ناس کرو وی روژه چرانو ساوی گوهاری. اوج سال 1975 و جمیل خودی دیروکه که تاریه. جارنان به ترکیه و جارنان جی به ایران را او بو سدما انفاز کرنا گلک اندامین پککی. گمان لسر جمیل بایق ده سال 1970 دا دست پیده که او لخارپیت لگل 29 اندامین پککی هات من چاپ کرن و همی حوالین و هاتن زندانی کرن لیتن او سربس هات بردان. او بو سدما گرتنا دامزرینر پککی مظلوم دوغان که ده سال 1982 دا لدیار بکری روژا نوروز دا داوی بجیانا خوانی بو. برایوی احمد بایق که به کود ناوی و مصطفی چتومریه پیشی جه خیلی دورمش دا کشف کرنو او دا گرتن. طبیبیه که برایوی احمد بایق نها یک جی برپرس دارایی و صندوق پارا یا پککی لأوروپاییه. پیواندیا گمانبارا بایق به دولتا ترکیه را بالا دولتا ایران جی کشانده بو. ده سال 1984 دا دولتا ایران پاساپورت دا اندام پککی لیبل ندا جمیل بایق. گفتم که جبر که ایران اوک سیخور دولتا ترکیه دید پاساپورت بیوی ندا. بالکشه بایق پشتی ویدمه به ایران را تکیرین پر باش پیش خستن. بایق تبلبونا کنگره سیمینا پکه که رد کرو لعرمیه بی اطلاعات رد ما. اوجلان گفت که هکه اونه امیوی وکی وقتیای ایلان بکن. بایق مجبور ما و هات لیدی و هر تم پشتاخواه ده سپارت ایرانه. سال 1990 جبور جمیل بایق سال زحمت بون. او دنا پکه دا وکی حوال کجکو یکم کسی سنگیر خو هشتی و روی هات ناسین. ده سال 1992 دا ده دما ایرشا پکه یال سر برای کردستانی یه باشور چیبویی بی که گلک بتقینه برای متینا هشت و روی لی بشهری بسهم او بو کد داویا شردا وی 19 گریلایم بریندار ام پکه لحفتانین بهنجتا کن نکبن دست کشتن. و بویر هشت ناف پکه دا نفرت و شرطی لهمبر جمیل بایق چیبه. بایق ده سال 1993 و 1994 دا بیه نکره تکیلیم پر گرم پیش خست. دماکو بالافرین ترک ایریش کامپا زیلی کرن جلال طالبانی بری ایریش او آگاهدار کرو او جی کامپی درخست. لیبل کادروین پکه و ملیسوان بر بالافرا مانو 11 اندام انوان ده انجام ایریش دا جیانا خوش دستان. شما اف خلاص نکرن که از بحثا وینا که ده سال 1997 دا تنه ده 3 ماهان دا ده بن ناب پینگاوا پارتی بونه دا وی 27 اندام پکه لحرم آزاپ انفاز کرن. پرانی وان کسان روژاوایی بونو. اجبر وی سرمه اندام روژاوایی هر گاو جبایق دور دسکنن. دی سال 1997 دا تبی کو فرماندار بریارگاه نابندی آرگه که بو ده دما اپراسیون دولتا ترکا لسر حرم آزاپی وی بی کجی کسی را ببیجه بریارگه هیلا و رویا او هات کامپا پنابرین باکور پشتا قضا شیخان کامپا نهدارا نینووا او دکانه کرن دوبش او وی خولور و شارت حیا کو اپراسیون بداوی بویی او جلان هولدا کو بایق دنا پکه که دا سینوردار بکه او جلان بریا اندامن خوی انجن ایریشی بایق کر جمیل بایق ویدمی دگوت سروک جنین پکه که دین کرنه. ده داویه دا ده سال 1998 دا او جلان اندامن دامزرینر این پکه که دناف دا بایق دوران قلقان و علی حیدر قایتان جربه بریا پکه که دور خستنو او وکی دینازورین پورسپی بناف کرن. او جلان گوت او ایدی جاره که دی نکه بناف ریبه بریه. او جلان ده کنگره ششمینا پکه که دا جمیل جی دیوانا کنگره آویتو بانگل جواتا کنگره کر و پورسپیان بور ریبه بریه نهل بجیرن. لیبل هی کنگره بداوی نبوی او جلان ده 15 سبات سال 1999 دا چو ترکیه بایق دی سوکت نوار ریبریه دا وی دست بجناو برنا سنگری آپوی دناوا پکه که دا آنکو بزاوا جن کر همی آپو پرستین جن بیدن کرنو او گرتن او بلزو بس دست به دامزراندنا پکه که خواه کر
Kesayetiyen bi bandor el wekî Gulan yani Filiz Yerlikaya, Nasir yani Faruk Bozkurt û Harûnê Sermezin yani Barzan Dure bi fermana Bayık hatin kuştin. Bayık hem fermana kuştina muhalîfan da hem jî tîmek kujer a bêwicdan ji dilsozên xwe afirand. Di sala 2004 da Ocalan dîsa Cemîl Bayık ji rêveberiyê dûr xist û Mirat Karayilan wekî nûnerê xwe kir. Lêbelê Bayık di damezrandina PKK'ya xwe da karê xwe berdewam kir. Ew bi Karayilan re ket nav tekoşînekê dijwar a desthilatdariyê. Di sala 2013 da ew bû hevserokê kecekê. Ji wê demê û pê ve ew bi Îran yenekê Beşar Esed û Şiayên Iraqê re ket nava pêvajo û pêwendiyên tarî de. Cemîl Bayık piştî banga Ocalan ji bo fesihkirina PKK bêçekbûna wê kete nava bêdengiyê da. Di rastiyê de PKK'ya ku Ocalan daye fesihkirin PKK'ya Cemîl Bayık bû. Cemîl vê rastiyê baş fam dike. Cinayetên ku me vegotê tenê kêmek ji dîplomasiya tariya Cemîl Bayık bi dewletên herêmî re ne. Çeka wî tenê li ser hevalên wî Kurdan şixuliye. Ji ber vê yekê Cemîl Bayık bi rastî jî mîrê tarîtiyê ye. û dê di tarîtiyê de jî bimîne.